Instrumentalnu kompoziciju Nizamski rastanak ugodio je nepoznati narodni autor početkom 19. stoljeća. Elegična melodija, napisana za violinu, prema šturim podacima ispraćala je u boj ratnike Nizame. Iako s prepoznatljivim pečatom Orijenta, pretrpila je niz pokušaja svojatanja od strane srpske falsifikatorske propagande, te je neupućenima podvaljena kao srpska pesma, što je naravno besmislica. Tokom mnogih desetljeća bilo je mnoštvo pokušaja pretvaranja te melodije u vokalnu pjesmu, ali valjan tekst, koliko je poznato, nikada nije napisan. Danas, kad se po Bosni i Hercegovini ponovo ispraćaju Bošnjaci, ali sada prvi put u borbu za vlastitu državu, dobra je prilika ovaj uzurpirani rastanak prigodnim tekstom aktualizirati i vratiti korpusu i korpusima kome zapravo pripada svojim stilom i porijeklom. Ovu pjesmu, koju nazvasmo Šehidski rastanak, ovim posvećujemo svim šehidima u slavu njihove hrabrosti i plemenitosti. Budimo uvijek svjesni njihove viteške žrtve, kao i činjenice da je njegovanje vlastite kulture i tradicije jedna od prvih barikada slobode. Benjamin i Safet Isović.